Тумандар мынау азыр ел арасында арганда ушак айын кеп жүрөт да, мынау армияда деген тартип болбой калды, солдаттар качып атат, тигинтип атат, мынтип атат дегени. Мынау турмуштун залакасы бизге да тийип атат. Мына мисал үчүн азыр бизде взводдо бир служба кылган бир Разыков деген баланын атасы өлүп телеграмма келди. Муну угузу өзүнчө бир проблема. Азыр атам өлүп калды деп айтсаң, атынып алышы мүмкүн, жарынып алышы мүмкүн. Туурабы? Ошон үчүн муну туугандар мындай бир оңойраак, мындай бир жумшагыраак кылып угузуш керек да. Ал үчүн ойлонуш керек. Кантип угузуш керек? Кантип угузуш керек? Вот, равняй, сюда, отставь, равняй, сюда. Дайте кровь шага, шага, хоп! Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три! Стой! Так, жанагынын атасын кантип угузуу керек? Насырдинов десең тааныйт мени. Атыңды служба эткенде? Атаң жердеби? Служба кылып кеткен, мен келдим Насырдинов десең эле, бирок баягы менен строй деп. Сабаги, разговорчик, арак. Разговоры. Рылык. Сюда. Так. Кимдин атасы түрүү болсо, шак көрөт шаккем. Хыш. Разыков на месте. Жо, түшүнбөй калды окшойт. Отставить. Кимдин атасы жаңы өлгөн болсо, шак көрөт шаккем. Хыш. Разыков шак көрөт. Мен түшүнбөсөм эмне кыл десиңер. Кийин барганда Куран окуп атат. Отставить. Насырдинов десең, аны тааныбы, аны? Увольнение качып кетебиз болот? Увольнение жиберет да. Старшина, заканчивай, а? Что, долго ты кончи. Делать нечего, что ли? Эми бу солдатка капачылык жок. Бул службасын бүткөнүнө 15 жыл болуп калды. Себеби бул мурда Афганистанда служба кылган, аяктан контузия болгон, башына травма жеген. Кийин Чернобылга жөнөткөнбүз. Ошентип эки жака которулуп берип, орто жолдо документи жоголуп кетти да. Тапкыла документи. Анан өзү дагы кайсы айылдан экен унутуп калып эмчекти кете албай жүрөт элеси. Эгер тааныгандар болсо алып кеткиле. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, сакал өсүп карыды. Өсөрү калган жок. Старшина, документ тапкыла, документ тапкыла. Разговоры Камчиев. Так, азыр биз силер менен кыргызча команда берүүгө үйрөнөбүз. Себеби биз мына өзүңөр көрүп турасыңар, сакал өсүп карыды. Өсөрү калган жок. Старшина, документ тапкыла, документ тапкыла. Разговоры Камчиев. Так, азыр биз силер менен кыргызча команда берүүгө үйрөнөбүз. Себеби бизде мамлекеттик тил бар. Так, кантип. Түлдөңгүлө какайгыла. Оттагат шалпагыла. Отставить. Жо, мындай болбой калат экен, орусча эле өтө береличи, мындай узунча жакшы болбой калат экен. Так. Рывыш. Сыра. Равнение Насырдинова! Насырдинов, мен!
Men Nasır'dın agenda so'z etgan, men de so'z etgan. Aytgan sizni servis burab chiqmadi deb aytgan. Ey siz çurban! Ye, atımı da bilesiz. Biroq mening atim Churban emas, Qur'on. Qur'on, ha? Saystra! Tanıydı ekan. Atımı da bilet ekan. Sen muallim nereye çıkasın? Atım Kur'an'da bilir misin? Qur'on dedi. Çiğde almışlar, Churban dedi. Baldar, mındayda düşünbögen nerseni suraş gerek. Misal için biz dele can varganda kıynalgamız, birok suraçımızda, tura. Misal için ben aldı sizlerge sura vereyim, tak? Avtomatsan kişini yemin edek. Razı kız. Soldat! Dert öfkana. Avtomatsan kişini yemin edek, kamçıyız. Охотник. Ya tabi. Armiyada akvatnik olma, durrak. Nasır diyemez. Avtomatsan kişini yemin edek. Çasaboy. Malades Nasır diyemez. Nasır diyemez, malades. Nasır diyemez, malades. Salam ala. Alemi avtomatı çok kişinin emine deyip razı kız. Прапорщик. Старшина. Durrak. Hey! Saldat posta turganda avtomatın uçuna karga konu alsa emne kılığı gerek razı kız. Oğunuş gerek. Hey korkma oğlum boş gerek. Uçuruş gerek. Tüşte uçuruş gerek. Sen degen atam ekendi korkup avaza. Atam eken demekçi. Atam eken degen bul yemne razı kız. Toğlar kölder, sular toğlar. Atam eken degen söz bu senin yemin. Şunun mu? Düşündüm. Neken? Men yenemeken. Nasıl diyemem? Sen şunun mu? Düşündüm. Neken? Rahman'dan enes eken. Hey Çurban! Kur'an. Hey Nasır diyemem. Bu senin de yemin. Şunun mu? Düşündüm. Neken? Rahman'a göz bir tuğan ekenmiz. Kanday kokmaya sigara, ya, kanday bir kokmaya sigara eşekleri. Eğer de sizlerge aytkan söz kulağınlarga girmese, eşektin neyesi degen kokmaya bolsalar, buna mağokşap cazvalgıla. Vay vandır, rırık! Sıra! Nale, Nasır deme! Hem için kamanda vallekte burulup gittin ha? Sizin yarım sözümüzden düşünem de ben. Rımık! Sıra! Nale, hu! Nasır deme Çurbanı! Kur'an. Rımık! Sıra! Nale, hu! Strom şagam, space day şagam! Hış! Refratri! Sen normalde nasıl diyorsun Çurbanı? Kur'an. Remek! Sıra! Tamam, strom şagam! Şagam! Hış!